Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh e ma'u musidal e tolu dal Fouta Diallo ha hewta Guinéen ɓe fow Katrabi monsieur Thierno Yaya Diallo jammitiɗo président capital Pulaku la Guinée menen ko men andimo ko président jeunesse capital Pulaku la Guinée haray si feƴƴi ɗon ko andingol on ha hewta mo kanko Thierno Yaya Diallo wonde menen Guinéen patriote ɓe ɓen ilandema 1er janvier 2025 Mamadi Doumbouya woni ex président de la transition refondation ko woni wolde fi mum kon ɗo ko e nder transition on ɓe winoɓe waɗa refondation transition o lanni 31 décembre 2024 hara hande kadi si e mari refondation mo ɓe waɗa yoɓe waɗiroyamo Mali ma ɓe waɗiroyamo Burkina ma ɓe waɗiroyamo nokkugo yoɓe yaltu Lagine ko leydi enen Guinéen ɓen fow ko kamɓe happuno duuɓi tati enen ko duuɓi ɗiɗi winoɗen woɓɓe wuri ko hitande feccere 15 mois woɓɓe wino parti politique ji goo e transition si o neeɓi ha e taw hara ko lebbi 15 disons lebbi 17 woɓɓe wi ko kamɓe ñoƴƴi en ha naɓi duuɓi tati ko kamɓe tigi ƴetti engagement wondani Allah subhanahu wa ta'ala on seedi ɗen wonde ɓe accita e laamu ngu ñande si juuti ha 31 décembre 2024 o wondi wonde kanko Mamadi e kala tawaɓe ka transition ilandema membre CNRD heɓi membre CNT heɓi membre gouvernement makko goto e maɓɓe wonata candidat e élection ka leydi men si transition feƴƴi o lanni ñande décembre 31 2024 ta goto arɗo o wolna men fi refondation ko wolanto men fi fewnɗoɗen ni ko wonde Mamadi Doumbouya yimɓe makko ɓen ko départ maɓɓe o landi ɗen ko ɓe mooɓi ɓe yahi ko ɗum landa ɗon fewnɗo ɗo ta goɗɗo arɗo on e wolangol men fi refondation men falaka nande ɗum sago Allah sago mum haray noon laamu ngu no mari nafiqiɓe fasiqiɓe no mari mbattulaɓe muytoɓe chaussette jokkuɓe ɓe kono ɓen wona menen ɓe woni wadde ko hoore maɓɓe woni wadde kala non no ɓe wayi kala no ɓe fottata wonɓe wadde ɗum ɓen meɗen mandini fi maɓɓe ko yimɓe bomɓe ɓe Allah lamɗon naadata jahannama ka gurdam maɓɓe ɗo hareta goto arɗo wolnami fi refondation Mamadi Doumbouya en ko wodan ɓe wetango hande ko moɓugol ɓe potto ɓe holli angal gaynugol ɓe holli angal gandal ɓe holli wonde ko fellugol ko ɗum ɗon ɓe tagira conformation ɓe jogi wona ardagol leydi ɓe janga ko ɓe ardora leydi Thierno Yaya mo ardoto leydi tawa imo wonde e faamu imo wonde e gandal imo wonde ko gandal ngal e faamu on addata muñal ngal andugol ko honno on tigi naɓidirta e ñokondo e makko ɓen ɓe ko kulle ni feeti fen ƴetti jawle meɗen ɗe hafuɗen ɗen woni multimillionnaire ko ɓe watano hoyɗude ɓe onayi hande ɓe feeti fen ɓe woni jagara fa e hoore men fulɓe Fouta Diallo kikalaɓe jooɗiɓe Fouta Diallo ɗo du'anoɓe ande wonde ngenari moɗon nin ko jahannama kala jooɗiɗo du'ani Mamadi Doumbouya en o naate e jahannama ka gurdam makko ɗo kala jooɗiɗo du'ani Mamadi Doumbouya en yo andu haray mo suta Allah no sutimo Allah suƴƴe mo jahannama ka gurdam makko ɗo ɓe lanci kala jawle ɗe mantorɗen ko jawle nder leydi ko ɗum mantorɗen ko ɗum Allah hokki en
ko kale de hedditi den min mo sori ko mi jangiri min ko andugol wonde ko gol do laawo reweten yalten e tamperde on den e mum se golli jawle de Allah arsiki en den e hebi jawde hutonidi non yana hutorede non en développer secteur di économie hedditi din économie men o immoto kono be hudabe halkaabe no jetti de jawle no yaltinde de no duufude ko faala duufude kon no jedde ko heddi ko soda pinka onon fuufa fuube jokkube beben si on woli be fellaw hido jodi deƴƴini ko banni million nogay guineen no jodi deƴƴini wa berde bobo ilandema fulbe be hebi forestier be burabe cukkede ben burabe warede ben ko fiibe mi wolta hido jodi deƴƴini mi anda ko joddo mi anda ko habbi don mi anda ko joddo mi anda ko habbi don no wiabe no jangi ben be jama hedditido woni hedade ben onon duabe onde ben faar on onon duabe onde ben torche jama on si tawi on sinci tambitagol be yimbe hudabe ittabe barki e wigol be jokkiro fondation wetango hande kono andi o fondation konto be do am wadde mettitimen yonon jangube fuufa fuube yon jokku laamu e lorrugol men mettitimen ino wetango hande dow ko be lanci boxit kon men nani o ay min privéji ko yimbe fuufa fuube ka CNRD o ndu bandiru haybe no mari min privéji e mar débarcaderji kabe bakata boxit be adi leyndi e jawle leyndi ndondi mabbe kambe yimbe fuufa fuube be gotandano hare hande kadi ko min radio fer ji mon nembadi e simandu ko dimbe imani ko di non burden holorde jawle de marden den kandir leydi men siwi boxito ko don be faala lancude kadi be lanca den don si be yaha be jettade be jonna janambe ben be lanca ko hedditi kon enen si woli be ware be accide en nyaani o na datal ndare datet on do rewde mun den so yehi ka leydi ka der leydi men onon wonbe wurbe ben occident ga andi konno leydi jogorte konno di développirte konno di wellirte haron iway ga yawon ga leydi men yawon ga intérieur leydi yon datede no way yon nyaani kin tampere jama on hara berne monde no wali hara dum don onon imminta gingil mon bernde no hulbini joni ko min radio ferji dimbe faala lancude kati be ya acciden e lorra ka be uki en kan e mun ila secteur e bi do e no wawata miijade wonde be duaka e laamade handi tagge on duaka on wawata miijade wonde laamu ngun ko wodani ko lannata ko Allah subhanahu wa ta'ala ono wata wiide be on laami kemen men yaali golle mun joni pottite menen kadi men dara on wata be wolande dum kako maccube mabbe hakke harbe no teddini mawben ben hakke harbe no teddini Fuuta Jallow ka porto be ngari e der région on don be yaali nokku ko ina Fuuta Jallow mudi adadi moƴƴinede din e der région on don ko inde Fuuta Jallow di moƴƴinira en 1879 ko inde Fuuta Jallow mbuɗɗin moƴƴinira si tawno na bonki mabbe kambe arbe jodi hore memben si be sincude leydi don wona république jogine be wenondi ko Fuuta Jallow parce que ko Fuuta Jallow be tawi ko Fuuta Jallow be andi ko Fuuta Jallow be cippire fe mum fi natugol ga leydi men ko edditi kon ko camitoy takka ko e Fuuta Jallow be tawi be fembata leydi Fuuta Jallow ko république jogine be fembatandi Fuuta Jallow don non leƴƴi lagine din fonu timmi don kono démocratie woduno kono lamorgol hakkille woduno kono organisation woduno kono banu adama on teddinano kono démocratie sinca kono jabotirgol laamu ngun
hakkunde branche ji ɗin ɗiɗi, branche Soria e branche Alfaya, ko ɗon ɗum woduno. Ko ɗon diwe ɗe jeenayi jonnitamo kala teddungal mum. Diwal kala toɗɗana lanɗo, ko lanɗo ɗon andi konno diwal makko ngal jerirte e ley konngol almami on e teddingol constitution winda ɗon timbi tunni e 1734. Hari ɗi fof yiɗi jonna jeɓe, ɗi fopet majji diwe ɗen fof no jonna ngal kala no jonna jeɓal teddungal. Mina tawi ɗum no ɓawna ɗum ƴettir konngol ngol ɗo. Ko andigol on si ɗen yaaɓa fofa fofita hande ko jamfaji ɗi mawɓe woɓɓe e mon jamfi mawɓe woɓɓe e amen. Ko ɗon duɗɗiɗen nden duɗɗande ha wetango hande ɗon jokki ɓa ha wetango hande onon si menen meɗen townde onoyɗo ñoƴƴude. Mbeɗe wiyo Mamadi Fulkan onoyɗo wiide refondation konto tippuɗon yo hattu kot yo hattu kot yo hattu kot. Ono yimɓe dariɓe yo Allah no ballo men, Allah en fool, Allah ta en foole, Allah en taƴu kuttu, Allah ta kut taƴu e men. Go cippiro gonɗen cippirde wona fi pullo fu tawnɗen cippirde ko fi guineɓe ɓen fof no ɓe fottata fodde ko sortugol manin kaɓen e angal ko ñaama ka leydi mum. Hiɓe jooɗi hoore jawle ɓurɗe mawde ɗen, ilandema kanŋe, heɓandema daimo, heɓandema uranium, heɓandema minerai de fer. Ko sortugol ɓe forestier ɓe wakkiliɓe no wuuri lakkere mum, no gollude, no remude, no tuttude, adda hibba e leydi ndin fof. Ko sortugol sosoɓe fewɓe ɓen e maɓɓe, par ce que tambitaki ngu laamu kadi ko hewtiti politicien ɓe maɓɓe ɓen, ko kamɓe werni ɓe Conakry. Lanɗo arɗo ɓe kellanaymo o moƴƴi o boni ko lamɓe bomɓe tun ari ila heɓude indépendance e ɓandema ɗo ko kamɓe joɗɗini ɓe. Sosoɓe moƴƴuɓe noon no woodi. Min mi waɗi campagne agricole on e leydi Soso. Moko ba maɓɓe ɓen ka e maɓɓe koyna capital on ko yimɓe nunɗuɓe, yimɓe fewɓe, yimɓe yurmeteɓe, yimɓe naɓidotoɓe. Ɓen no lorra bauxite no asirede nano ñaamo, ilandema kindi a heɓi boffa, a heɓi bokki, joni heɓi telimele. Ɗum no irtede jemma e ñalorma ade yaltine, nduggu no suddude canɗi maɓɓe no détournede, jiiɓa ndiyan ɗam ɓe yarta ɗam, nayi maɓɓe mara ndiyan laaɓɗan ko yara, gesele maɓɓe nduggu no suddude ɗum wara pulli ɗin, hiɓe acca e nder niwre, wona ɗate, wona golle sukaɓe maɓɓe ɓen, wona gurlan sorta ɓen ɗon kadi kinɗo ñaani. Accintina onon fulɓe naafiqi fasiqiɓe ɓen, naafiqiyagal e fasiqiyagal fewna on, rewna on laawol ngol Allah subhanahu wa taala on yamiri e ngoyi rew. Sina ɗum tawto mo kanko Allah o suƴƴa on ka jahannama makko. Ko mon cippiro on cippirde ko fi yaltingol leydi ndin fof e tampere, ko fi ittugol e juuɗe ɗi bandiji, ɓe hulata, ɓe hersata, ɓe hulata Allah, ɓe ko mi anda ko si ɓe no mari ɓernde ko pete woni e nder ɓandu ɓe ndu wona ɓernde. Ɓe yimɓe hulata, ɓe hersata, ɓe hulata warugol, ɓe hulata toñugol, ɓe no mantorde jawle ɗe hafuɗen, ɓe no mantorde milliard ji jawdi me en, hiɓe darna building ji no moƴƴi yoɓe darno, yoɓe darno, hiɓe yaltinde jawle ɗen iroyaɗe nokkugo, hiɓe yaltin famille ji maɓɓe ɗin ɓe waɗanɗe aljanna adna e nokkel kaɓe on ton, hiɓe ontude gite maɓɓe ɗen ɓe ala hulde Allah, ɓe ala on hersude, ɓe fonda e jama men on no tampi no ŋaañi, mo hirtike andasi mara ko soƴƴira, mo soƴƴe haray ittano kooƴe. Sonnaɓe sosoɓe no yaltude 5 heures du matin yaaga port waafa liƴƴi kecci, yaa yeeyoyaɗi, ƴetta to non kun sooda maaro e nebban e tamati ko defana ɓikkoye mum koy, dogara jonnita jooma liƴƴi ɗin mbuuɗi makko ɗin defa ñaama. Si ɓen defi hande ɓe ñaami, janngo si ɓe dawali ɓe ñaamata, faɓɓi janngo si ɓe dawali ɓe ñaamata. ɓen no wuri ɗan ɗon gurdan ka tawta fewndo hande kala no duwano yoɓede ka leydi me en hakkeyɗe mari jawle. Si Allah korno e lamɓe kelɗuɓe, lamɓe nunɗuɓe, lamɓe huloɓe Allah, lamɓe janguɓe anduɓe konno leydi jogorte.
harayno de mari nguure buri américain beben ide mari nguure buri norvégien beben ide mari nguure buri wondo singapour ma japonejo haray yebbindirtaake parce que Allah no bagori en jawle ka tawta en duuda sen golli jawle men den en sendi nafo mo kala hebi hare mo kala hebay ko yonantamo Allah en faamu hare do nodda wetango hande so yimenen men sinki CIFD coordination internationale du Fouta Djallon pour le respect des droits humains et le développement durable à République de Guinée CIFD wobbe nayi ko organisation Fouta inde Fouta nden no ton kono non ka portoɓe arno ko Fouta ɓe tawno e nder région ɗo fo ɗon ko goo ɗimmen mum e nder Fouta Djallo leƴƴi ɗin fof no ton no watti e fulɓe ɓe maninkaɓe sarankulle ɓe jakanke ɓe jalunkaɓe sosoɓe ɓe forestier ɓe ɓen ɗon fof no Fouta Djallo sa ƴetti Fouta Djallo no waywa sa ƴetti huntere lagine ka tawta leƴƴi ɗin fof no tawa tabben mum piiji bonɗi ɗin fof so yi lagine développaka so yi lagine no iri ka iri ɗon ko fulɓe Fouta Djallo ɓen woni nene mum ko kamɓe woni baba mum ko kamɓe ƴetta responsabilité ji maɓɓe ɗin ɓe wi sa soli paɗal mangal goɗɗo wattoto ngal ko kamɓe woni gollali golle ɗe ɓe hanno gollude ɗen ko kamɓe woni artalimentaɓe maɓɓe ɓen ko kamɓe naadi jamfodiral hakkunde maɓɓe ɓe liɓi arsilamaku mum Fouta Djallo addo portoɓe ngarde kon jamfa ha wetango hande ɓiɓɓe jamfinoɓe ɓen ko jamfotoɓe ko jamfanteɓe ko ɓe lorri en ha wetango hande si tawno ɓe jaɓuno fottude ɓe nanodira ɓe ƴetta organisation leydi ndi ɓe laamondi ɓe hollayno liƴƴi hedditiɗ ɗin wonde laamu ngu koko jaɓotirte kamɓe ɓe jonne no misal ngal si ɓe pottike goɗɗo go ƴetta si on ɗon potti goɗɗo go ƴetta harayno ko folotiral fi argol ka jurler laamu kono ko folotiral fi gollugol leydi laginani ko nafata jibinande leydi laginani fof ko ɗon folotirayno ɗen tori Allah subhanahu wa taala on yo hokkoren faamu on CIFD momin sinki ko yaltino guinéɓe ɓen fof e lorraka ɓe on ɗon huɗaɓe ittaɓe barki immi feni hoore amen ko feetuɗo fenata walliti Alpha Condé yilti no wallitade Doumbouya ɓe naate jahannama ka gurda maɓɓe ɗo haray ɗon noddita onon guinéɓe ɓen fof no fottoton fodde ɗo noddita argol naataga CIFD jonnidiren juuɗe kisan daren no pottiniren ɗi dawaɗe hoore men ɓe pottike saria pottiniɓe adna Allah fof no seedi CEDEAO e angal gaynugol mum goɗɗum ɗo andi wonde Doumbouya en foduno wonde transition lannayi ñande 31 décembre 2024 Union européenne no andi ɗum Nations Unies no andi ɗum Union africaine no andi donc ka saria Allah pottiniɓe si tawi no haniɓe jooɗi ɗon haray hande kadi ko enen wodani yahugol dégage ɓe en immoto no waɗen ɗum en immoto waɗen ɗum tertoɗen wowlugol fi refondation Allah taw hara o faami Allah taw hara en hutore yallah no ballo men enen immiɓe nunɗuɓe fewɓe ɓen faalaɓe moƴƴir leydi men ndi faalaɓe tabintingol ɓuttu e pottal ka leydi men ɓuttu e pottal tabitata justice waɗali ko tuma justice waɗa bonɗo on holla ko o bonɗo o joɗɗina e jullere ka bonɗo jotto ɗon moƴƴuɓe holle ko e moƴƴuɓe ko ɓaawɗon se wawa yurmodirde jonnidire juuɗe golle ko nafata leydi men ndi tabintinen ɓuttu e pottal ɓuttu ɓernde wona ka ɓerɗe men heɓen no rewri Allah subhanahu wa taala no farli noon dewal ngal e men yallah no ballo men haray ko hande ñande 2 janvier 2025 assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh